nawe ukirika inze bita hano gutya ikomerezeho urumva ni bo biratangiye ubu ngubu. ubwo rero ndaje njyewe njye kuri ano mafi nawe ujye unyegera nyuma upozingi njye handi kazi nageze kuza ntabwo yajyanye ukabonye ubone kongera Kane bitese ni sawa. ese madame ari ntibagiye n'ukuntu usa turavugana gutera Madame yari mu kazi ariko sare ntacyo dutegura. kazi hano hano Turira hamwe n'abandi nabo. turebe kwira dutegura isamani turarya ni mugoroba Turya ni mugoroba. None ntabwo biva bakatuye kujya n'undi hari. ariko urumva ziriya nyama ubona barazikumbuye cyane Ziriya nyama se? reka hano dushyiremo ifi tuze kurambika mu isosi ya yindi ya tuhaye no mu rugo bakatubura Mu rugo baraziteka turazirya mu rugo. Arimo aravuga ibyo kujya mu kibina hariya. Mu kibina turarya nk'abandi. dukora utuntu dute upozingi utamarira umwanya urimo ndaza kwa Rwose n'ubu ndayikoze ubu ndimo kundeba ndimo kuyikora. Ariko niyo twe kugora. Twigora reka turaza kurira ni mugoroba. Wigira ikibazo pe. Nta kibazo rwose. Twigendere. Yego. Yego. Ndimo ndahareba. Ntabyo rwose. Nta n'umukozi wanyu hano. bamuganye n'abantu muri hoteli se nk'utyo bazotsa ariko Hanyuma urimo urasobanuza umugabo gusobanura ese ukuntu abantu amafi yaroba. amafi ubundi ubu nk'iriya mba mbona ikiri nzima bisuje amazi yatangiye kugenda buri bayashima gupfa buriya wabaye satuye Yes. ndavuga hari iriya y'inkubi yari ikiri nzima iyo yagenda iyo nzima yahita igenda iyo ishyize mu mazi yahita yongera ikabaho nahoze mbibona ko ari nzima oya wigira gutyo nta mufata video ahagaze gutyo kuko uba ukeneye high definition itambitse ntabwo wayibiha Yes. Nabirangije. urabibona ko nk'imifi ari nzima bisuje amazi yakongera Rero tuyisubizemo. twasubizamo dushaka kuyorora wenda kugira wajyana ukayigira mu kiyaga Haba yanakuruma urebye nabi. iyo umuntu yarya n'inzu agatayikira Ya. Uramuzi? Ni imfura ariko nuko. Bitese. Ifotora ifi. Ifite ikunda cyane tatuyifotora. urabona ikiro cy'amafi Nuko. ni 800 ni igihumbi 800 Sivani binabakora ubundi ntabwo byose ntabwo bimara kimwe